صباح بخير روج باش شوارع تماشاوان جاوم بخير عتم بر اکرانین ترت کردیم داویا هفته دست بکر ایرو 15 ترمه روجا یکیتی و دموکراسیه بریا هفت سالان ایرو وان ساعت hayat tükesiş tişteki tüne bu helbet edi saatin evari hedi الولات ما او kesin hain او kesin derbekar ku khostin demokrasiya Türkiye tek bugün khostin vina gel demokrasiya gel بسر وده بگرن بجن درکتن قادم لبله پشتی هفت سالم و روزی ادی وکی روزا دموکراسی وکی روزا یکیتی به هفر پیروز دکن لورا بسایا هزا گل بسایا هزا و بجن ev roja ku em niha pîroz dikin bi hevre em bi kêfxweşî bi kelecanek mezin bi hêstên neteweyî bi hevdûr em ê li vê derê ser wan jî baxibin helbet wan qehremanên wê rojê çi kirin helbet wê roja xayîn wê roja reş û tarî em bêjin ku gelek kesên hêzên tarî xwestin rêxistina terorîfetê xwestin welatê me bi dest bixin rêl ber wan hat girtin û ev yekpêk nehat em ê îro jî li ser vê meseleyê baxibin helbet li stûdyoya me Gaziyê me hene بحثا ویروژه پن ویروژه چه هست بوان رچیه بون چه بو حتی کوداکتن قادا سر کمر اردوان بانگی گل کرو گوت در کبن قادا لولات خو لوینا خو دموکراسی خو خودی در کبن امیجی بوان هستان جاره که دیرول سر به مسئله حلبت بسکنن ام بیجن هوی خو داخواز خو یانجی درباره ویروژه دون دخوازن چمر چی بیجم اون کارش میره پیام آجی بشین از این امرام بیجم 0506 657 53 62 دبی کلبر سه میوانی من هنه لید ون همه گازینه ون همه ام بیجن ویروژه داکتن قادا از بندا پیامه و هوی و ما کرم بکن داو یا هفته دو 15 تیرمه روزا دموکراسی و یکیتیه ده دست پیدا کرد. ما قلت روجا یکیتی و دموکراسیا ترکیه الاستودیو عمل ترت کردیل پایتخت انقره کجک جه برخدانشی ترت بو می بحث سویج بکن هلبت سه میوان منی هجا سه غازی مهنه از میوان خو بدم ناساندن و بخیراتنه که بدم ام پاشه بردوام بکن هلبت می دست بکن برهان ارچدین شاهد 15 ترمه بخیراتی سر چاواتی دجوار اسمم گلک صاحبن سپاس چاونم باشه الحمدلله خود دجوار اسمم چانم مجبورشم باشم پشتی 7 سالان ان شاء الله می باش بجم هستن باش و خوش می بحثا و روزارش و تعریف کنه و سمام است. بله. یه باشه اون سر چاوا هستن. از بیجم و عبدالله ارگل اوجی غازی ما کوه روز گلک ملتی برخودا یک شیجون نم بیجن و بخیراتن و استانبول هاتن می بحثا استانبول پرس استانبول جیجوا بکن گلو رو شالوه داری چابون چاواهیم بون سر چاواونات. بله گلک سپاس که از پایتخت بوم شوا و شبکه تاری بو شبکه دور بو دریج بو خلاص نده بو نوسا از پایتخت یادم نامم عبدالله ارگل از اصلی خلقی بتلیسیمه سرچاوان هاتن مالا و آوام بیجم بسایا ویرکیا ملت ما تفده ایشالا ایرول سر به مسئله کارم باقونه سامی واسوان بکن هلبت یک بیک میوانی منی دیجی دوچند دکتر ارکان ölçücüoğlu او بخد دکتر نقلیم ببرکه و هر وحد غازی جد هم اندمیده سرسرات هاتی تو بخیراتی مافیده تشکر ادم ساول هستم ون چانه ون باشیم وکی دکتر کی ون چی هستکن دوی روزی ده هستی و چانه ون بریندار جیبو بون امید سروان یک بیک بسکنن هلبت دوی روزا کو یکیتی و دموکراسی ده جهک جی ما گفت اف در بو تریته بو جهکی کو مخابن در بکارن ایریش کر ایرو ام جی استودیو دکارن و شان خو برحتیف کنه و سام بخیرات انجاره کردی تشکر ادم ساول هستم باشه مالا ادویجم البته ما گفت جهک جی تریته بو ام بحث ویجی بکن میوان من وی درینه پشتی 7 سالان و روزا روش و تاری ام وشانه که برحتی بهستن هجا و بکیف خوشی هم دکارم به هفره بکن دم دست بکن کاوی روزه که چاوا بو میوان خوازی بپرسم البته اوجی کاوی روزه کی جان استادا کردن قادان از ماموسته ما دست بکم ارکان ölçücüoğlu دوچند دکتر ماموستم بجن و شوارو شو تاری یعنی و چی حس کر چاوا و فهم کر کتشته کی دار وک داربه که چه ده به اون چاوا دا کردن قادا هنکیم بسایب
Yani ve şey belki gelime herkes mali khadav. Emir mali khadav roki dinşaj yani düşün belki arkadaş kimin heval kimin nişanavi hev. Me hazırlığa hakir tev zaroy khana. Me televizyona dik ko İstanbul'e ser kopriye da ko eskerenin beli mecgo beşta herhalde boy canime boy güvenliğime derkenin yani boy yani me got vak parastın ama ne usame destek yani tiştik dervekar falan tişki ver naat şümeji yuka emtev zarı khanam seykir ve şerji ko ev bu teyli ser Ankara'cı ev uçak derbazın geldik ve dengi بخوف دهاتانی ترس خوف که مزن کتنا ملت mezun bu hatta lavimin merago batşe mecgo işte uçağın herhalde boyuma güvenliği sağlamıştık falan filan. Hangi vakit dervaz bu seci xevrandacı Serok Vezir go van tişki kalkışmaya kuver goyjesi ben tezet fam kırko ve işte tişki xravet tişki نجبو باشی ما قنجیامه تشتکی خرابه نم سما بدم فهم کردی. بله aynı civar bu. Durak tav zaroy xanan meksekir tav xanım xacı bu em derkevindar inşallah yani işte bu evde memleket amen vedat amet bir desmetere evkut işte bu çtorbin kısa men daha artık yani şey veradın desme zıma kısme de der yani irademe desme diye. Deste çeyrası. Bu yüzü hangi vakit daha derbaz bu Serik Ömer Recep Tayyip Erdoğan ko o geldi xaz ban meydana. Meci tev la khalihe la khalimin emse hav derketin hatta kurtuluşu Duraj Kızılay'ı hakiki sekin ise dervazı genel kurmayı alıyor der ki artık tev eskeran tabi dervacı eskeran tabi zivan hürgülü abi pırsım edici ve bir destur avaz meyvanı koy edici kaz bir pırsım wan çava fem kiriye me basavan bugün heci vakti me gelek heye carka dite bxirati Abdullah Ergül peki ma mustatil kudere buyta çava fem kir ku ev darbe ke yani vak ma mustema got peşi ma got qoy xudene ki em bejim büyerek çede beri xisnen terörü eriş ev jiber evlehiyeye paşa me fem kir ev bu erişe yani yani jem bejin vak saldırı anji darbe em bejin ve çava fem kir ve de memun kudere bun de demek çava de bun böyle dedi megut ya şebeki tarihi bu خلاص ندبو خلاص ندبوش var bu daha قزمه هنه کرکی که مهبو او چاک ما قرآن دخون مالده حواله کیمیش مراگو تلفن وکی گو برای تو چت کی مگو از مالده رشتما هم قرآنی دخونن جا گو جا تلویزیونی وکی مگو لوت دین بوی مگو از دم قرآن تد به تلویزیون وکی یا گو دربا چبیه هم مساهیم بود پشتوی حواله ما حتی مالامه دا مله نهری دروم نباشه zalman dest danese memleket namus namine yani bümür eme mahvebin am rabun çuna dure emniyet çekmek huye kader hatta yansıya şebe falan am hatma malakı am zıvın telefona mı şarjı halas bahana mali orada cemnati bireme mazin vatan sevgisi yam zane bat zana haskirname ya velat zana çıkasa çıka mezine çıka ama de ye zarar behel de ye tiştek seyde var gazi mekir ya vakti zaman hannem mali tam az bahçe kema nova bahçe handır da bavemiş mura telefon mek gole o çat ki gole başım o ya bu kuro hemen te hemeneni bu te bir başım çağır rujak ya adet başı ya başım bahu gole o bu rujura namusse گو ولات چه مملکت چه گو دین چه گو de Türkiye Cumhuriyeti gu direka İslamiye gu İslam dışı gu mala Xuda ne sekinin gu herim bimirin ne ona mala Xuda
او تشتێک ئەونا گو پێک بینن گو دەرکەونە سەری ئەوخە گو هوین ببینن geleka hûn nebînin got yani goz Yani millet mirin daha berçavê xwe nûsa yani tenê gotin bila welatê me xelas bibe em divêrê de bimrin jî şehîd jî bikevin gazî jî bibin qet xem nake ew tir jî dilê millet derket yani kesinlikle gu ez emir dedim gu heric buyê welatê xwe buyê dewleta xwe gu bimirin ya ji birê min wanê din telefon vekirin işte tev davetê meydana kirin ez ji mala xwe derketim ez ew hevalê xwe wanê ji navî zarî jî hatibîne mala me danê me xatirê xwe ji wan xwe em derketin çûn ama tiştek nayîte bîra me şevekî gelek maneviyeta wê hebû waxtê em çûn heta çûne Kupriya şehîdan ew çav vaziyettirmeye yaş belê em çûn zilmekî gerek bû zarok dikuştin û pîrek dikuştin û yani qet ber nediketin dikuştin Xwedê teala fırsatên nedete wan şevekî gelek zulmkar bû مخابن شبكة دودريج بو ام بيجن لي بلي خلاص بو بسركفتن بخيرا ملت بخيرا ام بيجن فينا قال ان شاء الله جارك ديجي وان روجو صار شو طاري ام نبينن ام بيجن خدي تعالى شبكة صار جارك صار ام نبينن ندد نشان دولت تامه بله امين ان شاء الله از بيجم جارك دي زي برخوج بدن برهان ارتين جارك دي بخيراتي تقدري بويت جار ام بيجن چاوا فهم كركو لولات واي داربيك Ez jî wê şevê aynî mamostewan li mala xwe bûm, rûniştî bûm, xwarin me xwarin hazir dikir, çê dikir, amade dikir. Bi rastî me nizanbû yanî tiştekî ha darbe ev tiştê çê be lê em yanî me digot belkî feto hero tişt hatin digot fetoyê darbe bike ha bo hay çû ama me dîsa îhtimal nedaye me negot yanî eva tiştê çê be lê belê wexta ku uçak diçûn dihatin me heta gote xanima xwe me goya dîna xwe de xwedê alîkariyê ev birayê me Sûriyê be em ku di şer da di ewê da xwedê alîkariyan be me got binê tirseke çiqa mezine ew uçak wata ku semera çin em çadirtisin me got xwedê alîkariyê wan be wan zaroka wan jina wan yani gelê Sûriyê min uçaxî ewa ji rago yani şerek dema çê be insan çê hissediyorsa lê me jî got qey me nizanbû ona feto rabûne yê ku darbê çêkin vî milletî bin dest bikin van hak hukukê millet teb heldin qas bikin me jî got qey yani ji bona güvenlik amet çin tên bi rastî me wisa ew kir paşê sekinî me dêna xwedê pira İstanbulê jê tê girtinê bi rastî me got yan eva îşê örgüt vene yan PKK yan jî Daeş yê tiştekî bike herhalde ji bona güvenlika me ev tişta ew pira İstanbulê girtine paşê sekinî qederek derbas bû me dêna xwedê eva nexêr darbe ye bi rastî hê serokkomar bang nekiribû ez deketim çûme pişiya mama AK Parti ilçe binasî ez xwexwayî dawa dibînim yanî mirovkî bi derd xwe dibînim derdê min heye derdê min çi ye derdê min silametiya bütün insanetiyê azadiya rizgariya bütün insanetiyê Erdoğan jî bi wê qoniyê da ez yanî rêber dibînim rastî ji bona wî ev tiştê ku fetoyê yanî çav berdaya wî ewa wî evî merfî ji eva memleketa yanî sala 2000 da 2003 da hildiyaye li beriya wî em zanin çi çêbiye bi rastî pişê da jî hene darbe min araştırmış kiriye Kolandiye çakî çêbûne qetil çêbûne yanî millet qesb kirine avîtine hepsa zîndana zulm zorbetiya dinê li serî însan kirine yanî kê dibe bira bibe yanî görüşa wî çi dibe dünya baxşiyê çi dibe bi rastî çawa pêkanî bin yanî saxcî solcî bira ferq nake însan e însan e ji bona edaletê me got em gereke nesenin yani divê welatê me were edaletê tesis biye ne wisa rast wisa ji bona edaletê me got ez derketim ez hatim bi rastî wexta ku ew ra derbas bûm ez mama xêrûdinê tuzlu çayırı ra derbas bûm lê ew örgütê sol yani yê çepê tam nur gane ev ez jî tam navbera ew ra derbas agir vê xistim ew der cîwan em belê cîwan lê em cîwan ra derbas bûn agir vê xistibûn destê wan da çekê dirêj hebûn
Wana jî slogan davitin ew dikir. Wana jî alîkarî darbe. Tabii yani wana digo qediyaya tamam yani çavaka vê seçemê Digo me Kılıçdaroğlu digo me 160 yemeye wana cüçey digo tamam yani iş qediyaya. Belê. Ebrastî em derbas bûn me got çatiye destê me em ê bikin weka dönema Hazreti İbrahim me got weka Moûristangê em ê safa kevşkin mirin be mirin mayîn be mayîn. Mayın be. Belê wê şevê însanê ku derketin hemiya yan gomirin yan jî mayın. Belê. Mala Xwedê ava ku bi ser ketin yani em bêjin milletê me helbet gelek şehîdê me hene rehma Xwedê li wan belê. Welatê me em bêjin bi ser ket. Ji bo welat şehîd bûn helbet tiştekî giring e. Ez barum wê şevê jî gelek însanê me welatiyê me gihane wê mertebeya hêja. Ez mamostê Delan Raha bêjim. Ew şeva ku Türkiye biketa şeytanê mezin Amerîkayê şabiya. Belê. Şeytanê biçûk İsraîlê şabiya. Yani di Avrupayê şabiya. Lê Filîstînê mehsûn biya. Ew ülke Ürdünê mehsûn biya. Afrika û dewletê di Afrikayê de ewnê mehsûn bûna. Yani eva mazlûmê dinê mehsûn bûna. Belê rast e. Hûn zanin yani darbe bê gotina Amerîkayê nabe. Ewana jî derdê wana çi ye Amerîkayê gotina Amerîkayê bikin serê Amerîkayê derxine pîşiya me yani bi wan emperyalîst ewara me bina xizmetkirinê. Derdê wana ew bû yoksa yani wekî hûn bi xwe zanin tev jî zanin kê çi dibêje bira bêje. Dünyayê da tu örgüt tune îzna Amerîkayê tune be ku çêbe. Rast e helbet hêzên em bêjin tarîên piştwan ku piştgiriyê didine wa dewletê din zefin ên rêxistina. Belê yani ew şeva em derketin ew nê feto jî yani ew najî birayê me ne, ew najî zarê me ne, ew najî hevalê me ne, ew najî me tev camîkî da mêj dikir, me tev Qur'an dixandiye, me tev hevaltî kiriye bi wan re. Feqet ew ne hatine xapandinê. Yani Türk dibêjin aqillarını yıxamışlar bi Kurdî jî em dibêjin aqlê wana şuştine. Yani hatine xapandinê ew ne jî yani wisa merifne ez bêjim çawa dest dibe serî ihanet, ortasî ticaret dibe şeyi de ibadet. Yani ew tayfa ibadet zaten belengazın, hêsîrin yani ji tinebûna ji ewa da giştine wana hatine xapandinê yani wana jî dibe Xwedê Teala ayetê da dibêje ki dibe bira şeytan bu dînê Xwedê nexapîne ew ne bi dînê xapandî ne yazık ki hatine xapandinê. Mixabin ew ne şaş bikaranî ne zû sabêjin nefsa belê mamosta em ê berdewam bikin helbet ez berê xwe bidim doçent doktor Erkan Ölçücüoğlu mamosta ez bêjim dema we êdî fêm kir em bêjin tepkiya we yewil çi bû li malê we çi xanima xwe re got û çi zarokê xwe re got we çawa biryar da win derkevin dewra gelek kes tirsiyan jî der ê ku der jî neketin em bêjin hebûn millet da kete qada lê ê ku ketin dûdiliyê de jî hebûn û dawiyê derketin we çi kir em bêjin hêstê we duyguyê we em dixwazin wê fêm Hêstiyê me ji tor bêm yani wexta ku çitor ku Serokvezîr wer gose me tevxanim he mugaz nîmiya işê bikim dura em heyekî beklemiş bikin her kuderê Mûra jî got em ez îlaz derkevim der tiştê ku devê şev saet dewyek bû tişkî ver vê şev însan nikane yani here der malê xwe da terî ku çîşî tê xanima me me got tu here yani got here ama lawekî min got baba tu herî se te dikujin nere got min jî got ku em ê nerinse qey kes nasekin yani qey kesik li ser verkan yani velat tê yani zarok tirsiyan nefsa gotin ne çin yan jî em bêjin wê çi bibêjme em bêjin ev jî we pirsî nefsa zarokê we zarokê me yani tirsî got nere ez yani te dikujin jora uçak terin tên televizyonda eskerin deson tiştî evkê tankenin yani Erişi millet dikin nefsa yani belavî jî got nere min jî tabii xanima min ra destek bû got tu herre ama heyekî zaro sakinleşmiş min dura herre ku heyekî beklemiş kir ez boya evkê dim carcaran têdî ku însan nav şuğulê da ki va îşa ya min e yani boy milletan jî wergiye mesela evkê da vexta Peygamber Efendimiz'e de mesela de ku cenk duyese jî sahaben diyor ki va îşa ya min yani ev tişkî ku cenk duyese mer derbaz derkem ortê ve şevê jî duê wexta ku televizyonda sergo mergo
از گلی خب beklemiştim de meydana. Öyle müdahale dakika ne sekinin mukhani kharago hakkı helal bike. Vici helal kır ama derketin der. Az boy bir şey ekliyorum. Yani dedi hadi car cara khofej insan dire. Mesela metrsiz dili medar da. Derdik yine. Yani mali derketin bermera tank derbaz bu ve gidin müzedekin tank yani evki yani ver geviş mermisi biraz ya Keleşkov ve eskena 5 tabi sıkmış havayı yıkır yani mene dura o millet gel karabalık bulur ber gelen kurmayı kes natırsa yani tişki hem herkes detirse yani bu insana dengancı, tufangancı herkes detirse ama ve şahit kes ne detirse yani tişki خودی خوشم گرتو از بردم اوجی نمت که خودی یعنی هنی به شرف که مزیج بو اوجی cesaretek bunu sen biliyorsun. Cesaretek bu ve gidince yani az boy ve şebe tabi خودی رحمت خلیکن شهید منان را برنداری منان را خودی شفا خریب ده boy ev kötüyüm yani jardim ve jardim khaskan jardim be ama birin ne yani boy birin tişki ev ki hani boy İşte geldiğin yani. Ne hoca ama yani bu işi diyeyim Meraniye millet ve şahı derket ortaya. Tek mesela güzemin Burhan İbrahim'in belki yekidi belki mesela her tişki var bu haş etti yani kuvvet kofaşta radyoysa işte baş derdik evin meydanı. Baş derdik ve dura tabi mesela nakazarım mıra dön bağıt ve şah netirsi falan filan aynı herkes mıra diyor az be evki tişki hoş gurur kera beradım jardim jardim terim. Ben kan benim ve roje çubuya mama sana sağ ve işte benim bir hafta Desember devam bakın havalime veteriye kamada eklerin emniye benim ve şevara şu tarih İstanbul Liser Köprüye ambejin kunhana ve geri bu ya bazı tirme ya şehidan çava dest bekir büyer u çava hediye xostin kuvalat metek bibin emniye benim paşemel ver. لسر لنگین پری، لسر حسینین لبر پری، لسر پرا شهیدین 15 تموزه ریچ و شوپین حولادار به آخاینانه. پرا دنابرا آسیا و اروپای دا سی جوتنها 1973 دا نسب خدمت کرد. 43 سال پاشه د 15 ترمه 2016 دا بو سمبول بر خدانا گل لویدر ریل بر دربکارین فتوی کرد. ریچو شوپین دربکاران جپری نبرندا کو نه جبیر کرین کو دربکاران چوا به وجدان گله بردان گل. mücadele haber xwedana gel ji bo navê nûkê pirê bû îlham. Navê pirê ji 1973 heta wê çaxê Boğazî çiyê bû ji bo xatirê şehîd û gaziyan bû pira şehîdên Panzêtirmê. Rojê nêzî 200,000 wesayît ji ser pirê re derbas dibin. Di sî cotmehê da pêncemîn salvegera çêkina pirê wê were pîrozkirin.
Ve bazı yetirmeye roja demokrasi ve yekitiyan neteveyi bejin jibo Türkiye İstanbul'e çağa destpek edeli serpere leşker bicibun İstanbul'e hedi ev tevgerdariyek destpekir paytaxtan qaren bejin gelek balafır bidengeki usa gelek ku insana aciz ge fıryan nimiz fıryan u millet femnekir kaçı bu em bici mamosteyeme Abdullah Ergül Gazi'yeme bepirsin ve roja İstanbul'e çi bu mamosteyem bejin tabi de neri serpere hedi leşkeran redigir tepki hava yavul çubu ve çava femkir çava xogan ve deri İstanbul'da tevgirdariye ki çava habuan beş. Evveli şeveki zor bu. Mefhem netkir, me inan netkir, medgu eva millet eva anlayış Türk'ün askeri Türkiye'ne menak bucu. Ama hainan veri göley xadavine millet ka bernet ketin kuştun. Disa me yakıştırmış ya net ki medgu na. Menet xostem bavar bikin nefsa. Menet xostem ko em bahar bikin. Medgu na işte ki saatine şevi şey saat yeka bisti buraya es çuma ser köprüye çuma pişi. Niske saat duyara bu henek genca bayrak hıldan çul mu tamam ama ye her nevra ama idi ya Gulam Bernan bayrağı alam medi ama ya cephe ya rastı medi berdan bayrak ji kol kirin genci kol kirin tavksına ardık başlar mu tamam ona koyinin ona kafirin ne Müslümanın İdiş berviya me gelek me mücadele ama destemedani tüvektine bu guletine bu tiştekmetine bu destemede bayrak he bu ama melhev dineri medgu Allahu ekber Tene cesaret avaya bu ne usta? yani cesarete hesabı hatta habercim yani tiştek tüstüne bu dilemedi o kudret ala o tırsak udaya sanki insana her insanda tırsak he no vallahi billahi tillahi o şef tüstüne bu Rasta ve şevi millet hemi daket qada qed tırs bir kese girene maz ba. No tırsak ne ma bu ya ona o kasam millet tamam habun vura insan habun mi yak hab nas netkir o şey mteze o şey mi ditin ma ona avra ditin hoş kamına vallahi dağıtı birindar de bun nava kiş daravan birin biya o ciyemiz şavatiyo Yani ve hevdu nas çinetkir le ve ev eş ve histigir nefsa ve hev xodi derdiketin yani. بله يعني بوي مخدم دم از ما وقت ببینیم گله حوادث یا ببینیم صاحب جان میشه مخدم پیشی اما ما اونا ناس نذکره ناس نذکر يعني جبوی ولات جبوی bayrak جبوی وطن خو مغرور tabii ki mücadele etki ama tişteki değişik bu yani ne brayete ne hoşkete ne bavete ama tu hoş bu evi dek puştun hadi de pişi edip sekine ola bula ona ne keber bula ne keber işte ki sabu ne jinata hay ne zarukete ne bavete kanay ne birata tek dişek dağıta biramı vakti ben penciye kudanı birindar bum köprü vakti ciyekim bir şavtiya baba kudanı birah Gotine babe ve ne usta? Böyle lava rujuja namusiye. Rujuja namusiye. Dine meclis demez şu. Herim bimirir. Navna malakı. İdi navun. Av tiştek oyun bibinin ne binin. Herim bimirir. Ben babamı da hatta dani berçavakı idi cekimin ne değişiyor. Yani dema gülleci ve diket ev gotin dağıtın bir ave ev eşave edik emdi bunu sen bejin ne dat bir ave. Naha eşler çavecim İşte meraşu apene hasiyam ve aha beni memleket adar tamare katkir avet zike mükep işte mera kolak aha vekir esper ne hasiyam ama vakti o genç o pirek vakti lez kıstı kuş navazı kemet şavat ya singemet şavat ya nefes ama dernet ket gülel aha videram kız zike mi kız işte mera derken kema ardi ben ne hasiyam ku yani eşya güle bu ara ve his nekir le dema ve kesek lardı dit o betir cani ve değişen az çakya min kari az rabım bu ha yankir az zıvrim arabım len tişek piştomu ve haya de piştomu ve haya
destek bu koy eski ma ardı çek pişton vakit ece vekim o serme künçtüne bu ki çektine bu meta bu kinci ko çeki o dersti bu me birina insana peçiyor bu xunan ku bigirin ما سرمدار چک فلان تنه بود کیش مشتنه بود جا شورتک ما بود برم پانتولی خون بیل قد کرد بود بیرین انسانا گرفته بود tabii avqas eriş berdan ser insana Beli. gelek birindar cihe bu ne گل یا بریندار اصلا یکو ملیان جیب بون یکو چاوی آن کور بون یه زکی آن قطیا بون یا ها وجود آن ببینه دو دقاطا yani beri tangi dana mı siyah top mermisi avilen ser milleta savam milleta. Yani avqas dixwastin hêstek çawa acaba bu an reha bu millet di ber wan dixist û wan êrişî millet dikir yani destê millet ne tank hebûn ne top hebûn ne cek hebûn ê wan tangê wa hebû û rast berdan ser insana neyse yani tiştekî pir vahşi bu. Yani ev dar erê me gelek cara dîroka Türkiye'de darbe dîtin hene lê ev cara ewre ku rastî millet hat û bi ser millet de güler eşandin neyse mamuste. Öyle. Yani o kasa insan kuştun yani kat rengi on o nedir bunu zanım şu an insana vahşi bu ne Müslüman bu yani ne Müslüman bu ne kafir bu kafir civan tişte sal insanana ki insanı begule be tiştek deste ondan ne eviya vereceğim işte pişti amdane kat bu vakti şu mele pişti ah kasa kola ki hava ki pişti ama dest kuvveti keşim nadir jenobe pişti ama ve keşim jenobe cerme pişti ama cerme pişti ama ne evet keşim canımın aşağı babamı de be ya Ruşuca namusiye Ruşuca namusiye avti teber çabim iş amatine Yani tu etçer xoji dikşan ve ev eş lise çene. ما والله يتنا دمن ادبي شام زكي يقول كي بيشتا يقول كي والله يتنا خديتنا پیغمبرتنا بابا ما قال كي ما تقول شنا قال بحث شنا قال تكير بحث سرقه مش تكير بحث يمن تكير مره امسا مزم بو تقول ها سواش بينا ها حرب چه بينا تقول ما داوني ما ها قداري تكير او شب عين مينا شنا قال شو قال كي ما بيور كي ما مجمره تقول ما aynı şavaş şad gutun Çanakkale bu. Ruh yani ruh ki değişik bu. Müslüman tabi bine bira. Kurd bun, Türk bun, Laz bun, her çık Arap bun. Herkes bura. Suriye velat ya Katiye hatiye o şef o Suriyeli hatı mümkün meydanı Dugullah ekmek kadına pişiyorma. Ya penşeş hep Suriyeli gaziye mehane. Şeydeki mehaya. Yani şebeki değişik bu. Şebeki işte ki başka bu. O ama hafsala serdadar bu. Ama hafsala. Hine işte hani bak birine ma halas bu. Yani aceki gelek keşan pişte rojan. Avruj eşametine ama pişte rojan cani ma tahşavti. Neyse. Ama hani birey mahana milyon tane ona dinerim. Az dedim Xuda çima çiçek yemeci ya nengeme ya çaveme jine baş bir maçıma avana derim. Xuda Ali Karivan ben bejin yani mala va em spastar wana ko bisaya va bisaya evek ve bisaya ve hamiya tevde yani biser nabe bu hama gaziye mecbu şehideme iro velat me xalas bu Xuda ne kem ketba destevam içi bikra neyse belki destevam tüne iro belki linge hin kesat tüne yani rast ev zahmet jiyan geleki zora le vakti velat çubane ezbarım emi tevde tek çubane neyse iro men vra mehab men akım vra rinin em hab binen zare mena qize mena em namusa mahaya çaç hebiya Rastı. Tabii şebeke sa ne de nişane bir devleti devletteki kadime devletteki mazine Tabii ala fırsatı ne de hainan fırsatı ne de düşmanı bir devleti. Amin. Yani aşiratçı bejim. Hene hani o şebe o tişe komediti şev ruş ber şeve minaşe. Ezdirazem teta khonamı. Az redat şim teta berçave mi? او تشتي كوموديتي تدا برچاوي me az taate bina ki menave az birkim çima menave birkim menave az birkim ko insanlara gencara bejim o birine menave birine masakba birine dileme bu mile singe makat bu nenge makat be çave makurdu be işte rojan o işte sakin ama işa birine dileme naişe şey saknabe
Rasta ya dileme dimini her tip. Ya dileme her zaman demine birine dileme tahtı sakna bir sakna be hinek işte sana mesela pirek bu منکاری اخلاص کم ناوی پشتی روزان اتحسی یا ناوی عیشه آیکاش بو اوا بس اینگه مهاته کشتن یک وقتی موا را تکیر هلدا bir او پیرکا گنجک هاتبو یالیه مکن بهرن آریه مکن بهرن اوا ورا شهید کرد اویا بیرنا کم شبه وقتی نیسکه سیسیه شبه رانه گنجک آرین دانه پیشیامه ننجي قتل بو وقتی کوام بگیردن گملک کاری تو ملی انسانه که هم داره یاد درکت اوا بیرناکیم یا پیرک یک برسم دا برسنگی خو از چوم وقتی از چون نگه ما عرضه کرد که ما عرضه کردم جانی ایشی او یا بیرناکیم چام جانی ایشیان چام رن پیشیا خانه نری نگه ما تخلمش واسه کردم اونا تشتی سازه و نه بیریا مدا ام تأثیر کمزن سر انسانان دیگه نه سما. بله بیرینا هر سال او 7 سال سرداشتو اما هر سالی و سالی امتینه بیرا خوان görüntü هم ببینن تازه به بیرینا ما تازه به ود به زودشه اما خود تعالی زوال ندت ملت ما دولت ما ان شاء الله اربلي ام خمگين دبن لجاليه كي بجي هلبتم كيف خوش بن لو ما قلت ولات ما هات خلاص كرن الحمد لله در بكاران خلاص بو ايرو بكيف خوشيم كارن سر به مسه بسكنن هلبت ما بحث هرگل يدي بكن ايشا گران زانم وجبين جو خبريندار بونه وك ما مستي جيب همانا واي ما بحث وانجي بكن لهناك استفاز پایتختان قري چي بون بحث واي بكن تابج بركم بخوج شاهد وان بيرانا وبخوج ديد لانقري و دست بکر اره او بالافر او جت نمز فریان و دنگ واجی پر عجیبو امجی وید روزی الاستودیو بون مجی لوید ردیتن گلک تشت بیک هاتن لیل در و چد قومی دما و کت ناف گلده ملت چد کر چاوا در کت قادا براستی وقتا از در کتم در و زیده کس نبود وقتا که من او کر یعنی من احاف عم کر که مگو اوا داربه براستی زاروکتی خدا جی هنکی از شنو خدا ناسنم جيكي حقارتك ظلمك هبه ما خوفتيه بشي يعني قالي ما تف ابوارم صانه اما وش هفجي من عيني وساكنه كر از بشا قالك هذا كتم هي سرق عمر بانك ناكر بو غازي ملت ناكر بو غازي قال ناكر بو هذا كتم تما از كتم ام شوم ام تشبكم تشناكم مگو اخ بارتي مامق ilçe binası از هر مرکی خورکی چه هيا من بریا اولجی گواتا که از چون توزو چایر را در باس بم از چون 4-5 حوون بشیا ilçe binası asker hatubun işte tank hatubun او zırhlı vesayet hatubun uçağı eki darbekaran rütbeli ki ona mera da habera kelime او gotin go jvreki her ngo ava darbeye براستی ام 3-4 حوون uçağı de pişya evda چکی خود رژیم کردن گو هرن از می و بکشن هوا چون مگوزتن ام بوی کشتنی هاتن تی درتسینی ام ناطرسن کی کنا درتسینی بله نوتا ساگو براسی عاجز و اوا یعنی بکشتاجی کی جمع نه چکه بونه سلاح تشتکی متن ابو راست ملتن بجسارت خوش داکت قادا بله جسارت ما بتصان ذاته پیش کمن وقتا که سا او کردن خدای وانا دا evno براستی وانا مرن herhalde da barçavı خو demek ki jidin ra xaberda o kurt şu da hat falan yani çend dakika ne ketare kadara 10-15 dakika ne ketare ya da bavarım belki zaman bime usader bas ama belki 20 dakika ya da nif saat بعدين خدای gel بالصدحه دسودحتين bir şey yani ورکی نیسکی یعنی از باورم پیشا وی اوجیک و ازلی بکی ناوا 15-20 دقیقه 2000-3000 insan hatlı uraki. بله 20 دقیقه yandı yani اوسا باورم yani zaman belki bimin اوسا در بس bu çünkü لسه جدمك كرت بشتي بانغا سر كومر اردوان بطايبتي ملت حمد اكتا قادا استعمال دنما yani ne بله daha hatta hani darbe çeydi bun çava çeydi bun wana 5'ta işte her tişt hazırdıkır bütün askeri işte devlet tev nava koordinasyon ekida bu nava ev ekida bu به وجاره evna هنکی herhalde darbe hatubu bir istandını mecbur man 5'ta dest bekirin ha xalit alaş heneki alikari
از چا بیشم آلیکاریه مکر راسته ام چونکی ام ریا حقیقت دانن اوصا باورم آلیکاریا مکر او ضربه یعنی هیک و آرمانجا خو نانی پیش وصا چیبو وقتا که او یعنی سرک عمرجی که بانکر او انسان دکتن بلکه او شوا از باورم 100,000 انسان دکت جوی 100,000 وانا ترکیه آزاد کرد راسته دما که یعنی 10 میلیون دکتا و دنیا آزاد کرانه يعني طبي هذا ملت لما بقي يبدو دبي حتى ام نبن يك ويك يما بكوشن يك ويك او سنم حتى نبن يك يما بكوشن يك ويك لبالي او شواجي ام نبنا يك ويك يعني وقتا كو ام چونه وركي از كردم ماموستاجي كردم ماموستاجي كرده ل كرد ترك عرب لاست هف لوركي بون لما وانا افتشتا بير كربو افا دو اورتا دو كده افا اردانا فرعون ديتيه نمرود ديتيه جلك ظالم ديتنا اما موسى ديتيه ابراهيم ديتيه عليه السلام وباوري اواجي بله يعني امشي ام امتا وانن ام وان باوردكين ام ريا وان دانن باذن خدي كيجان وقت ظالم هبن تدويجين يا دبي فرعون هو موسى هي راسته يعني نمرود هبه ابراهيم خليل الله هي راسته بيجن دنام ملت ددي وك علوي وك كرد وك ترك نظام وين فرق دكنا نام ملت دروجن وصادم دبينم كو يكيتيه كمزن هي يعني ملت بوان اواد خابين زاني بله تو كرمانجي تركيا حال بكي ام تف برانه راسته حما خامه يعني ولات اوروبا دا شر 100 سال دویژن وانا جی جبونا اینانجی خو وانا دو گوشت کاتولیکی ت پروتستانی وانا جی 126 سال شر کردن وانا دینا خدای دوی شر دا فایده چینا به پشتی سواشا ikinci dünya savaşı da anین او تشتانا بله خصنا نوا وی ملتی ریا سوریه ترکیه به ترینه گو والی ترینه سوریه والی ترینه ترکیه دینا خدای کرمانش ترک به هفرانن anین کرمانش ayrı kirin, Türk ayrı kirin. Var hasıl ev tohumi fitnetiye wana avite navme. Rastim. Birasti de Kur'an'ı da ez bavarım bensud hafte cihida basa akıldaki. Em akıllı xunadın xavati. Dolayısıyla yani ki em nadın xavati vakti o sana emi aha bin dest bin emi aha ev bin. Bir kevin yani bini desti Amerika'yı, İsrail'i, Avrupa'yı bini Avrupa'yı edin nava devlet da sınır rakiriye. Ama yeme ya evaç mahane bu evaç maha bu evaç mahaçu ya arkadaş verin heval verin em bibin yek em van tışta rakin iro tışta mühim çiye dini Xudê Teala'ya İslam'a em ev şevab rasti em buna rumeta ummeti derketin ez bavarım gelci o sakine bu be rızgar azadiya insan em deketin ne inancavi ideolojiyavi binherin تاني مگو امی وی مملکتی رزگار بکن آزاد بکن herkes bu veda و وی مملکتی رزگار آزاد بو از باورم bütün mazlum دنیا رزگار آزاد بن yani derdime ama yoksa emi herin bu şahsi menfaata ne mamusta heye ne yavihe yani nekşi em ne muhtaç ne ihtiyacım hep احتياجات كسي تنالي احتياجات بآخر ولا احتياجات بعدالة هي بعدالة بديمقراطية يعني وقتكي بريا ve hükümeti dönem hükümeti memure ki mecbur bikira tutanağı vidikirtin davetin hapsi ya da ihraç dikirin ya da yani birasti gelek zor zahmet riya derbas dikirin nihat tişkeysan nema elhamdülillah ya da tunha elhamdülillah be turbana xwe program etçidik ne olsa beriya 20 sal avul yani tebirame هناك قصتجي تلفزيون كاميرا دستي واندا مهابير بي وانا دغو اها فلان ميتويدا فلان زاروكي مشكليه چونه اینه ها الحمد لله تشتكي سنه ها دردمه چیه دردمه اوی دنيجي کو چاوا حزدك جيانا خو پيك بين اوجو ساكنه بیا دردمه عدالته نه دردمه کو اموارن في اوی طاقت تخنداس خو ظلمي وان بكن نخير دينه دين عدالته ام دكن کو عدالت حتى تاسيس ببه دردمه زورامه زحمتامه هر تشتي مجبوناوي
بله راسته انشالله ام بیجن عدالت و دموکراسی ما کم نبیم بیجن و از بر خود ماموسته ام ماموسته ولی و شوی تجی بریندار بوی و نزیمه هکیجی تداوی دیتم سام بیجن دما تجمال درکتی هر کس دست میجا خورد کوت میهرن بلکی بگر تونه بی خانم اتشتره چی گفت اما یجی مراتن ویدی دما تکتی قاده تبعول چی کی جان ام بیجن جی کزلایان بر فرمانداریان جی کی دی دوراقه چابونه سبز كويس ما خانم مخا حالاتي خاص وهكا حلال بكي از يترم كمارسه belki tuna şişvanı kamerin belki beger tüne benim beger aynı civar belavici emikud arabi khadda ketim ju ulusi dura operera tişti kove şeveda tişti pir xoş yani çtor meraniya millet meydanı yok بعد opera derbaz bum dest millete bayrak xev dedi ki yani boy evi ki yani meze çekiyor meze iki yani durumu meze iki yani evradın tişkiver evkinin hani per zenginlerin per malbatların ama cesareti kada kurre derbazdı derbaz cemi derbazdım emeterin melat yameyi به ناوی خودی بسم الله الله اکبر دو hani meraniye kumandiyse daha bir cesaret merahat tev khalihe tev la khalihe le kurtuluş hem sekinin hem derbazı kuderevin guarın derbazı yani meydan kudere Kızılay'ım derbazı Kızılay'ım Arabi haşmu eder ki kolejler ki hem araba park dura mezekir ku tank sente araba evkirne yani sen arabana derbaz bir pervan kiriye yani ama kez natırsa yani daha belki İbrahim Burhan deyir millet mesela düsü namli saati de te 2000 millet toptu ve aklı ki yani bu evkirde ve şey ve kısamın serok Ömerci bu hastanacı vaka millet organize ne kan bu organize bu. Hem küçük toptuğunsa emer eder ki mesela yani verade kurma akıl yani tişki kurma akıl bir şey vaka tişki temiz ne o yani biri ayar kirbane evkas insan dane diketin ne? Na tişki ver ne do millet topluyorsa evdura cesaret edin emiçer bakın emi tanka bir deshe bir durmuş bakın emi dura derbazı Kuderevin durbazı genel kurmayı bun. Emçum eder ki mesela asker tüfek desteğiyle eme bir adım tu askerimi tüfek kabuleme. Vakta ku normal de tişki daha evk bese belki zulme askeri bakın tüfek gücü evk bakın hani evci tüfek mermi kabul evki yani zarar bilemen. جارکی چطور بو مج اسکر او خواست گوانی تفانگی خبردن تب گلیخه teslim bebin yani teslim ben tفانگی خبردن ام kaç tane hakkın ve vi go az tفانگی خنadım mı edim polisa şimdi ev ki hani bu ev ki ve dakika millet sanki ev ki senaryo ki oynamıştık ama senaryodan ev ki yani emci zararını adı mı ev zararını adı mı ev yani tabi kurmay subay mı var ama ortaya ne olacak tane erin ne usayfond bejin dura polis hat arabada tfang davi mecbur dest yigit oturlar kapı sekine ama genel kurmay kuşuva birinse şu kadar devlet şey kese gerektir ki mesela Jardin tabi evki jugo Mustafa Abdullah Jugo de gulle davetin teşekkür hani vicdansız hakikaten zulüm karşı hevun el berderi genel kurmayı ve tabi halihane falan polis hat re kapatmıştır re kapatmıştır ya tankat tanka namli tankayı araba polisi evkir. Feri kırser feder bas. Araba polisi kısa seri xo helda bir. Ama gelcili böyle gel ser geldi şu yani. Tabii ki ser gel şu çen tane şey demen jüler ki olur. Ber genel kurmayı re haki jore batçık beradı.
Rast. چند تنه şey der ki der ki o kod millet ji tey ko ev kan brindar hem se brindar jago doktor muhtere naveda vera yardım bike dem gaz ez doktor mez ber brindaran şu le karşı genel kurmay da ji ve ev kan bitfangan ji ev davtın güle davtın yani ve şahi ez verdim qas cesaretı geldi cesaret kumada huse herhalde navvanajı vahşilik vakacı düşmanatı ev yani soru yavan zede bunu samamışsın. herhalde bu ev kirdim insan ancak vaka hain diyor desmet düştünün desmesi bayrak önemli sekinin dışki khrav nekin ve velat ya meteviye em kuver disekine ev daha bu kofteyn. Peki mesela saat bir saat yekun bu em teyjigo TRT şiva gırtınse Süleyman Soylu hatın ve şey TRT Vezir Karı Nafay ve Çakı ev hat. Ku ev xevra merahat mecgo em li ber derî genelkurmayê bisekinin ku millet jî bizane ku em darbe başarısız bir em ku me beklemiş ki saat 1:30 ji ev ki hela akay Ankara ku dizanise ji derî da helikopteri da ji ev ki davin. Dise güle davin helikopteri. Tabii aynen. Millet yani boyudum be tıfangan be topan be helikopteran ku millet belki daha bir ziyade daha bir bekledik ki yani natırsa millet yani dağılmış nave kes vazgeçmiş nave icaracı saat yakunivan da helikoptere da gullavetin tabii nav millet da gullaket bir şaraplar parçası ben em yaralanmış bu. Ev duvaji ketnim sa şarapnel parçayı şarapnel bu iş. Liber genel kurmayı birindar bunu. Liber genel kurmayı tam bilirim ve şevel genel kurmayı çubuye paşıl servan dimenam dise bağıvın. Levra cekun birindar bunu belki ev rojveri birava kan binerim betir em servis sekinin. Liber genel kurmayı gelu çubuğu me bahsa elve binerin ve şeve çünkü gelek ceng gring hebun yekşeji ev der bu o hainan em bejwan kesi ko khostin velat me demokrasiya ve tek bibin ev ceng giring hemi yekşeji magot TRT bu yekçe meclis bu yekçe genel kurmay bu fermandari bu emlur binerim çı kavmiye em dise berdevam bikin. Ve şevareş tari yek cüheneri mühim karargâh sererkaniye bu. FETÖ'yü yan seba planın koyun hainane avet ser karargâhı. Şehidi avil lurat tayin. Pişti ku planın wan deşifre bun derbekaran zu hareket ger o usaketin karargâhı. Deste wan liser tetikan bu Parizvanan fem nekirka meseleciye. Derbekarên bikin censî jî li qerargahê li gel xaynan bûn. Sî derbekarên bi uniforma çav berdabûn qedemeya fermandariya serekeka artêşê. 11 general derdestkirin û birin baregeha Akıncı'yê ku teşebbüsa darbeyê jûdat nişandin. Di nav wan generalan da Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak û Yaşar Gülerşeh bûn. Efseri piyade Serçavuş Bülent Aydın ve şebeli karargahı liber derbekaran rabu. Hevçun derket Aydın şehitket. Bu şehidi avil banzetilmeli. FETÖ'yü yan bir tankan pel sivilankirin ji karargah u helikoptere güler jandın ser sivilan. Ve şebeli karargahı 12 kez şehitketin 42 kez şi bungazi. Dotra roje şebeke terörist şi karargâha sererkanî hatın paxişkirin. Yên tevle teşebbüsa darbeyê bûn, yek bi yek tespît bûn û hatin girtin. FETÖ'yü yan li mehkemeyan hesabê îxaneta xwe dan.
بله پازده تیرمه و شوه لگلک جهن گرینگ ین ترکیه ام بیجن خواستن کو در بکارن خواستن کو وان درا بجه بخن بدست بخن یک چیز مگود سررکانی بو ماموسته مجیل بر سررکانی مخابن بریندار بیه و غازی بویه هلبت بسایا غازی محمیان مالا و حمیان آوای کویرو ما تماشا که ایرو ولات ما بآزادی بسرفرازی ام تکارن باسوان روزین رش و طاری بکن مالا و حمیان آوام سپاس کنش در اکران ترت کردیه دیدی سبر خو بدم ماموسته خو ماموسته ام بج لبر سررکانی جی گلک بیار جمله نری قومینه و وجود پارچه کی شراب نلیشی لمنکت و ببالفرجی دیسه ایریشی وکرنه تمام بریندار بون چه هات بیراو يعني و احتمال يكون خلاص ببن يعني وين ام بجن خدينا يعني خد الشفايه بدي حمه بریندار ما ون بمرن هات بیراو و چه هست کرلور برای من عبدالله جوگو مرن های برایسین yani ve dakika مرن های tünün çedel serimeti ben hakikaten şey ne kadar ne aklıma ve teyler ki beklemiştik kırın ve hani havara khire hay ve yani darbe başarısız bir milleti erke zaft erk bir sese yani şey eskeran des gırtiyese belavici emmer beklemiş ki yaralanmış mı işte ko birindaramın 5 ta rumu hakunat buracı çok yemran falan zikime hakunat tey beraber doktor bu mugaz 5 ta khuni khab ekbekim sakinim jardin millet ki ver hakikaten bir cesaret yok. Mümerdi bir daha mira yardımdık. Ki az khamış khara yardım kır. Ve kuna çok yemti kemer kadar hız müsakin diye. Az boyuydum yani tiştik var hani organize bir millet mira yardım kır. Az hakki tabi olay yeri hakki veya şum. Mümerdi arabek derdir vazbu. Kuasta tabi nahoşhaniyes. Yani az Arabi bir beklemiş bir kımtışki verayım verdi hakki 5 metre yani herkes de şu havara behav ne usama mustamillet şu havara have tabii herkes evde yardım dikkat değil hani kes böyle evkna var yani bedakaz mezahadıkım açıbıkım desm tışnay tışkverne herkes böyle evde yardım dikkat kaz ver Arabi şu ders sekini kazlara yardım mıkım bu belki nahoşhaneki özel evler ki ben 5 tane derbaz öder ki o birindari per gran hatın. Evet işte hangi birinin daha sıvık bu ve derbaz bunun birindari gran hatın ise telefonu hanıma hakir got vereceğim ve nahoşhane biri hem derbazın şugulum yüksek lisans hastanesi برنامج خونتی از دم damar cerrahi miran lazımdı yani çünkü çok yemez kim tışkıvertun yani tüper eşamıştın der duras nif saat ki hanımamız malhat Arabi xe derbazı nahoşkhane xeum öyle der ki jardim mesela ber nahoşkhane me tanxe saat ki berici şiva gırtine millet ev şu an ne güzel bir kan derbazı nahoşkanıyım. Yani tişki ver hoş tur bu. Herkes de der ki cehd dikir yani bir yardım dikir. Ev tanka millet şiva gırt em berla derbaz bu. Yani de sam ber nahoşkanıyım. Kuaz şum nahoşkanıyım. Doktor arkadaşımla havalimle got çeşit elbette yani çıma derkedi falan. Müjgo valla kum der ne kemiz benamustu yani tiştik ver carcan yüzdüm. O hadi yani milletten sınamıştık ya. Yani merani de hem diyor merani telte belliyor yani. Hani ev asalet gelite belliyor. Ve şahı yüzdüm az belki hani tişki pır hoş az şükür dikim ki tabi milletanım tabi gelanım juhe az carcaran derva millet ki yani Türk milleti ya da İbrahim milletinden beraber Müslüman neyse diyor konuştur yani ne tirsin fan nakın yani va milleta bu tankan tufangan
çutur jek bunu ki hem de hadi mera yardım kır. Hadi işte mera goku kuvi imtihana derbaz bikinse baş ya şevavey. Mevera imkan kır. İmtihana millet ema bunu. Evet, aynen ev imtihana ku derbaz bunse ev şerefa yavey. Çok şükür ki milleti şerefi racı yad bu yani. İnşallah bejin carek edi wan roja emne binin. İnşallah. İnşallah. Benim amustem. Mesela pişti demek ki em bejin pişti hedi derbekara eku teslim bun eku millet ev daxistin selahatın xwandir ne usta denge selaya bilind bu livelate mejdela denge em bejin wan jete ku nimiz difriyan dema ev denge bist ve çi heskir. Beli. Edi ev nişane ek bu ne usta? او دندك ذات او دنگی ملت در خسته میدانا Beli. او دنگی سلا دنگی بانگی yani وقتی دهات چم yani semda çan abaki cemidi berdin evsa beden amsa evdubum dilerizim Derece fiye. yani kuvveta imani bu ezbin avaz salaya millet tev der kısa derva ahte cumhurbaşkanı ku der kimle meydan der kimle derva beli davet kir ama asıl davet او بانگ بو او سلا بو Yani rast. از ویا اینان تکیب اوی بانگی اوی سلای او خواست ملت در خسنا میدانه اشورا او گنجا کوت بیجم اوی پرسا اشورا بیجم ساعت سی شوی بو اوی جواری بو مینا برای دکتر دهب هبو نوامدم بنشش هب هبو جمرا گفتن hani kerek mesela ardı kerek diyor kerek çoğune dar ha bunu orman ha bu çıkle dar ha kosa çıkle dar topkün ada 15 ha mani bu gelme bu vakti birindar ha melek ko nenge ko eğer birin bibino dar dani seri mekincek alet biçiyor işkence Kes bira na be ama musta fikre ke baş yani ali karyan zikriye. evveli dar dani seri avan şekle biçiyor şan xunaydı sakin Sadece niski şişiyavi cibere rabu bir de genç kadın dona pişama mele ne gibi kat biye güleli xse parça kat kat ikiriyenin gibi meci ama avkir dar doni seri yani ha sekini mi de kesek şekilde bir şey da hayranlı doğru konu heri serkesi kincektine gömlek Herkes cekriye gire dedin ne usta? بالبدن اخو تازيه تشتي اخو كنجي اخو بانطولي اخو توقات كنا هنا وجود انسان هم جروب بريندارا گردانه یک برمار درباز bu gencek dest kafete tişörte koyuldım kabul nekir derket baş kızı yani gömlek yaklıyor bu işlik dest kafete az peçim khuna yipseki khuna sayı mina abi khun darış ya yani اوراق استنابو اما جسارت تو ما جهبو اما ام او ندون دست من ندلeriz ya ilk seride هناك هم لرزين ama işte çantıştaki normal bir salma hat yani kesinlikle yani emretlenmiş su ev khofşter insan ara bu nefse ev khoyn ditina khoyne kesine tırsa no sadece aklıma pişti kadehama zedana 10 dakika pişti yoktu ama tuşam meditin 10 dakika ne kitane bile ama tuşam tevrakir ama işte aklı khuda khabatan da İbrahim gohane o aklı khu marif bida khabata ma akıl da khabata yok o genco malin heri akta tişetine ve o cümle komites khabata mili insana ki kete ardi Andrei yudo işlik yani gömlek ardı ya. Demek milli cebiye. Cebiye kesin zane. Herdana birine milli maya vura. Kesin zane ikiye. Kesin zane ikiye mi destek aveti. Ama rakam de milli ardı bir daha destek git. Lan bura ama milli ikiye ama gömlek ek ama falan. Ulan kadar ya şu dur çum beyketim o grubum havali kum bardas beyketim. Yaki destek mi gir. هلدا و از آن ایجاد نظام ملی کی بود و دستی کی بود نظام هلدا شو یعنی شبکه ساتاری بود سا ظلم بود سا حینان بلیان گلان بلیان تانگان دانمه او ملت دستیان دا ترنگ نبود لیخزن تا کشته یک او بیده şey جارجی برای خرابیشم خوشک خرابیشم اونا برای سبرا artık idi maruye on dediyten دخویان yani nova çekadani şeve evari metxsem kuştun da
ما ندید هنک تاری بو اما artık هیدی رنگ روژه و بی مدیدی پیشی آمدانه yani yali çepi avetin tekrar yali rast gule berdan muhabbete yali beyler beydane hani börtlemlik hebu hendak hani o hebu mukatta navdani hatta az sürülmüş Muhammed ber orta bayırı yeri millen heri orta refüjiye dane jinek pirek 45 sal civarı ra bu 45 sali bu keti arde elinin gule elinin aslında her elinin göç kestandına لنگی قط بیان کار آوره اما آها مر چاو هف نهری گو آب تن کاری میجی جامجی برا هلده برا بهره نگی من رانا که خوش کم کاس چاته بهرم گلا برددر آده بخو من نگو ها من چاو خو گو جورا من خبر دا من چاوا خبر دا من دیوانا یا از بین باری رخت درباز مولن هیچی گلنا برنادن ملت چین چپ و راست چین تین از رابون چوم خدا مچا خو قور که ها دست خو آوت که از راکیم گنجک و سریویل سری میکردن سری ملهودیکت گنج پیمی هاتی آلی پاریامه ما سری خله نهری گنج نهری Nana pişiyorum eşik aile deniyorum. O mina yani runahin ne? Mina runahya rujye gelecek bu. Maşallah. Vallahi bobe merintir bu. Zara merintir bu. Evladım merintir bu. Ve dünyaya hani de işte en rınt hem de spahi. Yani işte en spahi. Usa tüm bir dünya sar ve dünya tişek spahi tine. Rıntine. 3 saniye 4 saniye aha ne gir ama دیسم مال جواب هف. بهبره بچه‌ها ده خوی. من پارسی اوکی. مغازی دستی بگیرم ولی نگی بگیرم روی جهنمی نوای آتشی دم درک نده دکن دروا چه آقا خو مختم ندم مدی گرانی یک سم دکت یا شلایه هات مگو دستی در حال آب او بکت سم دانی. گو دیسم دل خدا برده و هم مخو چه اوکی زیاده گرانی بود مخو خار کر کت عرضه. Ketade o genca apışta seri da göre lehis eniyoy da derket kat ikir. Bu bir ser bedeket. Ser piştamı da ket. Yede kat ikir. O rındı o spahiti bunda da be khun rüyevi digirt khuni rüyevi bunda bu. Eja mgu bro ama deskavat mı khuna isil ki disavi rındayı bebinim la da hani çünkü acayip bu çünkü değişik bu insan ne bunu lo. Ola insan. Emci insan ne bu? Eri şeyvan insanın beguneh kirin ne savi rojara şutta. Eri şeyvan insanı beguneh o be o bir kirin Xudet Allah tu vakti tu tarihi dani tu fırsatı ne dedi bana khayna. Ecamel vi genç arde bu o kita arde maudit tabi çabi hata girtini Pirek halen heri pirek hat çabe xse çabem da az git ne işler yo binerim am haber nadın hevde dinerim ne şele binerim müddesli xoveti rakir hata bersin gemin Xudet Allah girar hafta 5-8 kilo bir giraniya qasevi bardağı hani getirem hafta 5 kilo 8 kilo giraniya ve hebu ama qasevi bardağı girar ne bu خدای قوتك وصدايا وأوهيس نكريه نفسه. هذا بس سيد باشي هبو مش دوست هفته كيلو ده برسنجي خال. يعني وجدان إنسان زادنا أو سري عقل إنساني وجدان إنساني ويا جاوسا قاتل إنسان. بل ملي سپورج زانم گرانی چیه؟ مدّا وقتی دبرسنجي قاسي في أوهان كي گران أبو. جامو الزبريم قو از هرم از بهرم في جهنم دخم دروا وقت الخزبريم حال گله هات آدسیم را درباز بو کار چازنی که هست. باشه بیشتر هده هاست برسگی میچو سری خسته بو. بولنگی سری خسته بو از وقتی چو ما سونا باریره دستم که دست سری ویدا. دستم نبو. از چو ما عقلی خور اجی وندا بو. اجی وندا ما حتی از رانه کردم حتی از نان سرخو تسلیم نبود. اجا هنر گنج هاتن
kuş destê min derxin min nedida ya Xwedê Teala ya dibêm ewa çav ya ewa ez ê çav bikim xilas nabe ez dibînim çû xilas nabe çavê xise dîsa çavê min gulxube rabe haja xwe falan hani ez wisa ser xwe hatim waxtê paşê deng hat deng menk nebû yarê ra ama resim dîdin insan dedî ama deng nedhane min Yani wekî Deng yê bu- tenê ew dîmen didî. deng bû hişêmî wisa ketibî sewra dengê insana me senet kim insan dedî tilê min dengê insana senet kim axtê dengê insana hate mi elxwe ha zıvırîm paşê me berda o çak hilda bire gencek hata piştastiyê me gulelê xestiye ya pê nehesiyama birîne wî nehesiyama hat ketemilê me ku min hilde behere Dîtiye kombirîndar bûne hatiye ew dibîne alîkariya ama ez nizanim ku ez hûn birîndarim hîs nakin tabii. Evet ez nizanim ku ez birîndarim hat kete bersengê me milê me ku min midî genç tak kete erdê berda wî jî ku min haltê min behere Cê kûne demek lûr dîtine ku millet dûr e êrî şûr kirine. Tabii. Elxwezevî milên herî henda şuna tangê agirêj devê tivengê derdkeve mer dibîne dûre. Mi dî agirêj devê tivengê derken mi dît. Me wa kuştî bû. Ti dibê ku wî jinekî. Çand bêje esat kir. Ya berda wî yek ez birîndar mû hat ku min bêje berda wî tu nevî ne bez wî jî bikujim hesabê. Kula tu korî bikujî. Kirine aksê de wek. Xwedê Teala wextê emrê Xwedê Teala pê tirem tu korî bikujî. Ew cesereta singê me danê. Ew cesereta singê me danê. Hebe. Tu sar çi çiqa gule dünya hentîn bardê me dikare ew gule me bikuje. Ê nikare. Yeme cesereta me hebû. Ew xayîna tirsûker bû. Rastı. Tirsûker bû. Yani çar hep insan dahtê dîda digoda 400,000 insan hadan ser serê me. Xwedê Teala ama tirsan yani vahşî bû insanê vahşî bûn ama tirsûker bûn. Mîna me cesaret nebû. Cesaret awan biqay millet ya gel tune bu nefsa irade awan. Jal xwezevûrîm waxtê me ew dît ew agirê devên tivengê derkeve waxtê me dît ama tişek ez heldan bir me wiyalê. Milênê gencek ketiyekî de girtime ama gencê xis min avêt erdê bu bila min nekir ez her me wiro. Ma dibînî ku tu kuje. Kuje ama ez çûm ser aqilê xwe na ho zikzak kira çû yalî çû ez çûm ha bilê xwe ez zivalan. Ez zivalan bi xwe rast gerek dîsa biçim zikê me xist. Nizike wexstin. Ev çend? Yekli piştastoya wexstin. Yekli Bilê zikê min jî xist. Zike ve Waxtê zikê min xist ez ketim. Ez başpikî çûm ketim nefesa me kir. Ba eştine ama nefesa me kes. Hene gir min nekare nefes ber. Hêza we êdî çû. Belê. Nefesa me min nekare nefes hertim. Waxtê nefesa me hat radibim min nikarim rabim. Yan mixtera kir ez rabim ser singê xwe erabim. Erabim nizanim yani birîndarim min qey ez çawa ez ketim. Ew pêm nekir ku gulel weketiye. Nizanim. De ama aklımı serê min e. Çünkü serê min e aklê me ew hura gule davêje me ya. Aklê me gure. Eştine yani akıl gure. Eştine falan. Waxtê çam gavadim gu pişta xwe qul bûm pişta xwe çermê xwe kêşe falan. Ew çaka ew sav bûm. Ama lê nêrî ez rabime ser xwe têsa hişê me çû min nekariye denga xwe qurmiş bigirim. Ez kema erdê ew çak bardaya binê lingê me parça lingê me xistin qalça lingê me jî qetkirin. İdî piştê wî tabii waxtê ser xwe hatim hestanê de bû. Waxtê ser xwe ilk pîşî de min çi got zanî min xwe Turgut ku ye? Turgut destebrayê min e. Xelkê Düzce destebrayê me eskeriye. Xwedê Teala jiyanekî mezin detî gelek vatanperver insana ki gelek başa Turgut. Ew hata bîram ku Turgut ku ye hala Turgut hat. Destpêk de ew hate bîra we cara ne? Heka birayim ku min digo ez hema birîndar kirin. Ew jî hata kuştin herhalde ez jî tirsiyam. Digo hatiye kuştin Turgut. Heca kum cinarê min e em berhevin biratiya me eva 20-25 sal em biratiya me heye ji devra. Elhamdülillah Turgut neynûka wê bila xwe nebû ama ew şev heta sibê ew ê birîndar girtir. Hildan birin. Ew jî alîkarî kirin. Alîkariya ku wî kirî tu kesî nekir. Hani alîkariya ki gelek kir ama nesîb nebû jêranê
yeme eva nesibi gazeti nesibi mekir böyle şehidi meçemu ez daima ez her zaman ez bitbejim Rabbil alemine mazın bu velatı meş bu namusam şehadeteki belki nesibim ki ez daimi yani tişteki kemasi dibinim o şef tiştek kemasi çe bu hani kemasek ma Evet. ama az nizanım ki az halde dinlerim dibi acaba gelo avaç çıma kemasi hem olsa aklım midana az giridana avet kim ya şehidiyet kim evet bir şey me şehidara şehadeti kir Rast. me şehit ve o gencak olsa bermiket şehit ke yani zaten anlamı şehidi şey gazetici evet şehidara şehadeti kiriyeme Rast. şehidara Rehe vakti şehadeti giriyem bejin. Evet. Xwedê huab şehadet axwan bêjin îşallah mizgîniyê bide wan kesên ku divê rêyê de ne Xwedê wab şehadet axwan nîşan bide. Amin. Ciyek jî külliye bûne wisa bêjin em ê kulliyê jî ez ê ji we bipirsim lê em pêjî kabnerin lûr çi bûye li kulliyê çi qewmiye millet çawa kulliyê lê xwedî derketiye em li wê jî binêrin paşê em ê sohbeta xwe helbet berdewam bikin. Külliye, Gazi Külliye. Bu sefer yapamayacaksınız. Ne bombeyên ku hatin avêtin, ne jî guleyên ku hatin reşandin ew sekinandin. Ji bo welêt û demokrasiyê, ji bo pêşeroja xwe li wê derê bûn. Li hember derbekarên xayîn derketin û welatê xwe parastin. Yol kavşağı, cami önü. Bana verilen koordinatı mutabık. Di 15 Temmûza 2016 yek ji hedefên derbekarên FETÖ'yê jî kulliyeye serokkomariyê bû. Wê şevê du bombeyên ku hatin avêtin li derdora kulliyê ketin. Li wê derê 31 welatên meşrêt ketin, 188 kes jî bûn gazî. F-16'lar ölüm. Dema F-16 bombe dibarandin ciwanên me nereviyan û bi ser tankan demeşiyan. Armancan ve av bû ku bi tengan û helîkopteran bikevne serokkomariyê da. Xwestin kulliyê ji xwe re bikine baregeh. Lê belê tîmên serokkomariyê kulliyê parastin û nehiştin FETÖ'cî bikevne vir da. Görevli personel kendisine emanet edilen mevkiden kesinlikle son demine kadar savunacak. Tîma parastvanan a kulliyeyê ku bi lez û bez dest bi xebatan kir, ewlî personelên alaya muhafıza serokkomariyê bê tesîr kirin. Yên ku li derve li dişî derbekaran li ber xwedî jî kesên sivîl bûn. Her der hat dorpêşkirin û pêşî li 6 tankan hat girtin. Derbekarên ku di nav wan da kesên xwedî rûtbe jî hebûn hatin minçavkirin. Xayînên FETÖ'yê li derdora kulliyê hatin bê tesîr kirin, lê tevgerdariya li hewayê dewam kir. Vê carê hewl dan ku bi helîkopteran têkevin hewşa Beştepe. Du caran li ber xwe dan, lê her du jî hatin astenkirin. Bu saat itibariyle külliye üzerinden alçak uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar. Derbekarên xayîn yên ku nikarbûn kulliyeya serokkomariyê bi dest bixin, vê carê berê xwe dan gel û bi ser de bombe berandin. Anlaşıldı, ellerinize sağlık. Du bomba hat avêtin serokkomariyê. Bombaya awil li vê noqteyê li ber camiya millet ket. Herwa FETÖ'ciyan bomba li ser welatiyên li vê derê jî barandin. Bi tesîra van bombayan wesayetên li vê derê ketine bîhalî. Vatandaşlarımızın üzerine Bi balafiran bombe barandin ser welatiyên me. Ji firokeyan gule reşandin. helikopterlerden ağır silahlarla ateş edildi. Di 15 Tirmehê da wekî baregeha Akınciyê xaleke din a biryargeha derbekaran fermandariya giştîka cendermeyê bû. Ew der jî hema li ber kulliyeya serokkomariyê bû. Serokê daireya têkoşîna li dişê terorêka ewlekarikê Turgutastan û tîma wî xistin xafikê. Derbekaran gule berdan serê aslan û giran birîndar kirin. Allah'a şükür. İyiyiz. Memnuniyet Allah. Daimiz. Pevçûnên derbekar û polîsan yên fermandariya giştîka cendirmê heya destê sibehê dewam kirin. Polîsên tevgera taybet di saet 8:36 da avayî ji xayînan paqij kirin.
Ve pazde tirme roja demokrasi u yekîtiya gel beryanha heft salan xwestin ku welatê me demokrasiya me vîna gel têk bibin nebelê millet rê nedaveyeke cihekçe jî külliye bû serokkomarî bû xwestin wê derê wek baregehekê bikarbînin lebelê millet li wir jî xwedî derket mixabin sû yek welatê me li wir şehîd diketin rehma xwedê li wan bê xwedê wan bi şehadeta xwe şa bike înşallah em bêjin welatê me bi saya gel bi saya banga serokkomar Erdoğan bi saya em bêjin parlamenter me meclis şihat bombe baran kirin car avldı diroka Türkiye'de de diroke darbe anda meclis hat bombe baran kirin ev jî gelekî giring bûye roje û hemî parlamenter li wê derê bûn herkes lê xwedî derket cihekşê me got serokkomarî bû ez jî şahidê pazdê tirmeyê bipirsim gelo xwe gihand serokkomariyê kulliyê li wê derê bûyerên çawa qewmîn tiştekî ku hûn ez bêjin ez vê bûyerê ji bîr nakim wek çawa em bêjin mamostê me Abdullah Ergül bas kir got ew jinik ez ji bîr nakim ew gencê li cemin ez ji bîr nakim we dîmenên çawa dîtin li wê derê çi qewmî Rastî şeva ku ez ji mala xwe deketim tuzî şehîra derbasim çûm pişiya AK Partiyê çêbînasiyê deme beriya ew ê ji got waxta ku millet tev hat yani wisa xeber hat hevalekî ji mijûra dît piştî navî milletî de ku hatin gotin serokkomarê were hevalaniyên balêfiringa Enqerê min got wî hevalî min got ev yani evnê FETÖ'cî ev nasekinin belkî qesta canê serokkomar bikin em herin balêfiringê hevalaniyê ew jî got temam lê rê tev girtî bûn qelebalix bû yani millet alîkî dihat alîkî darbeciya girtî bû alîkî polîsan ewan me bi erebî xwe werekî ez baş dizanim ez zû da li wê evê da rûtinêm em are riya da derketin çûn riya waxta balêfiringê nîsê pûrsaxlara em wê are ra deketin dema te got tişta ku gekê Abdullah jî gavadinê got ku bîr nakim min zanî çi dît di wê rêyê da ew pîrekê gund zarokê gund gelê wirekê gelê wan gunda tev yanî dema Çanakkale waxta Nene Xatûnê waxta Şerife Baciyê waxta ça hatibûn bi rastî ez jî heta heyatan xweş be ez wê bîr nakim yani îmana min wî deket nîrvanayê min wî çaxî belê anî ku min sadît ew rê tev yani rê em bêjin heft ya da şeş şerîte ew şeş şerît jî wesayîtin cî tune em herin em dî sekinîne peya bûne erebê xwe dane sekinanê rê tune em herin gotin serokkomar waxta were hevalaniyê em pêş de herim got çiqa xelkê wirekî heye gundî û ew yek dabûn bêra yek dabûn tevra yek dabûn şena hatibûn yani wek notanê ça bavûkalê me Çanakkale'ê da di herba yani em aliyê Güney Doğuyê waxta Rûsyayê da qarşî Urus şer kirin ew kirine di wê evê da min ew riha dît ew cesareta dît ew îmana dît rastî min wî çaxî bi xwe ra got habî min got îzna Xwedê vî milletî ti dewlet nikare bîne erdê ew îmana ku min dît wê şevê yekîtiyeke baş derkete meydanê nûsa demam lê dinêrin belê waxta ku yekîtî de neketa min ê wita ez Kurdim îşe me çi tirka ketiye çi dikim rabik Rastî lê ev welatê me jî ye yani mesele ne Kurd bûn û Türk bûn û meseleyeke ez dibêjim ez dibêjim ki yani wirekê de ew şeva ne Kurd hebû ne Türk hebû ne Ereb hebû ne Laz hebû ne Çerkez hebû ne Zaz hebû ti millet ti irq tune bû tev irqek hebû yek bawerî anî bûn yek xwayê dewa yek xwayê îman hebûn ewana hatibûne wirekê wana nehîşt ev darbekaran Almanca xwe bîne pêş lê yanî baweriya darbekaran gavadinê min kekê erkan ölçücü olura jî got çiqa yani ji van insana çiqa bikujin çiqa birîndar bikin çiqa vana yani dewre dişî bikin hinde ji wan re xêr tê wana wisa dane bawerkirinê yani yoksa insani olarak da her bêjî wana vî merfî bûje belkî nekuje lê ama ew şeva seva ku Erdoğan ji ser text biherin û wî FETÖ'yî bînin ser text ji bona wî evna çiqa vî tiştê re xizmet bikin û hinde Xwedê Teala'yê xêrê bide wana cinnetê bide wana yani wisa dane bawerkirinê baweriyeke wisa dane wana tabii yani wisakî nebe insan ça rihê xwe ça canê xwe dide yani insan ancakî bi değereke maneviyatê xwe dide kuştinî Rastî yani bawerî tune bêj xwe nikare cesaret nakin belê boyê madiyetê heta niha yani zevkê masî insan xwe daye kuştinî rastî ama li boyê maneviyatê boyê yani baweriya insan xwe dide kuştinî bêtirs xwe dide kuştinî çünkü
او انسان ji mirinê nartirse ji bona wî mirin xilasbûn nîne milin başlangıcı diniye mirin derîkî dinê jê rave dike bi rastî belkî hûn bêjin tu çima wê şevê derketî derketibûna me em dibêjin pîşiyê rûmeta ümmetê paşê ev tiştê ku Erdogan kirine belkî em bi hezaran bijmirin ema ji wî de em dikarin çar heva bijmirin berê me zimanê xê Kurdî nikar bû bi axiviyana bi rastî kilameke Kurdî bile me nikar bi guhdarî bikira me nikar bikira çünkü ji çima dihatin digotin ya hûn eva zimana yasaxe eva zimana qedexe ye lê bav û kalê me bîr kiribûn yani eva memleketa bav û kalê me bav û kalê wana tev hildan Erdogan çakir Erdogan ev tişta yek û yekser kir lê wekî dinê em Müslümanin baweriya me da girtin heye cilê jina gereke temam be hem qarşî baweriyê dinê jî nabin ewna jî çawa dixwazin yê wisa baweriya İslamiyê belê Erdogan ev tiştana yani ji bona min ev her tişt bile besin vana ku ev tiştana yani ku Erdogan saf dişî bikira dewlet dişî bikira em bêjin têx sana bindest bi zulm bi huquqsizî bi adaletsizî ev tiştê ku yani beriya 2003 dan hettanî em bêjin avakirina dewletê here çiqa zulm zilalet hatibin kirinê vanayê jî ez sa bawerim yê ji wî zeftir zulm me bikirana gorî wana em Müslümanînin gorî wana em însan bilenînin paşê ew jî bi navê rêxistineke em bêjin olî bûn lê belê ew wana dîn bikardanînin wisa millet bûyê dixapandin yani dema tu lê dinêrê millet hînî li mêjê dikirin hînî em bêjin Qur'anê dikirin di esasê xwe de qaşo wisa bû rêxistina terorî FETÖ lê tu lê dinêrê bi Qur'anê bi dîn însan xapandine belê hedîseke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heye dibê hûn mêja wana nenhêrin hûn karê wan kirinê wan binhêrin emelê wan binêrin belê yani عملي وانا بركي او وانا عبادات وعملي عملي وانا وصانه بو يعني وانا بفي ضربه دجي افتش نشاني ماكر او تشتاك وانا كده منافقتي بيه القران ده sadece Müslümaneti din da او tane derbasna be zalim derbastı be fasık derbastı be hain derbastı be kafir derbastı be az sabavarım ye وانا جي yani منافقتي bu az sabavarım yani وانا بموي منافقتي اخو زاروكي وی گلی خاپاند اف زاروکی وی گلی چقا عقل چقا جهاتی میتویدا yani çalışkan bune ona tev hildan xapandin yani genç merv civan be genç be şey merve jitu teşüştini bawer bikim raste jibona ve yani van darbe cihan eğer ev zarok ne xapandana yani dem beriji go ko em yek ne buna em hamu yek buna اوانا جیک منا ایرونها حالی وی مملکتی وی دولتی بلکی ضعف باش خبیا بلکی ایرو ام بیشن بسا اکونومی کریزا فلانو بیوان کن بلکی افتشتانا قنامه دا تنبونا çünkü Yakutiya yani ne ya Kurdat teni ne ya Türk teni yani Yakutiya ümmeti ve yekbe baver biki tank topu kimyasal silahı ne Amerika'yı ne Rusya'yı tükes mervanı kare. Karşı cesareti, karşı imanı hatta ha kes ne sekiniye dünyayı da tarihi da eftiştana hene Adem aleyhisselam hatta roja iroji eftiştana çibune. بله راسته ده ما یکی تی هبیز باورم کس توپ و امبیجن سلاح چکری نکارن و یکی تی تک ببینه. نه خیریه یکی بکشن ده ها بکشن اما کو انسان کو قوم پیله یک بو عرض والا یه چاکنجی کو درد وانایش zaten insana binese fikra xose düşünce xose amaca xwe. Yoksa yani bir kimyasal silah bavejin vi Türkiye tevvalat insan 85 milyon insan kuştun. Kıymet avi ardı vala var namine. Yani asıl derdi wana ku van insana be her neser haşi xwe ser fikri xwe ser jiyana xwe derdi wana ewe. Derdi wana yekji vi welati birab da kuştuni. Welat تیخه چهار پرچه له هف بده کشتنی یعنی اونا خورا سیر بکن امجی چاکی هف بکشن وی شید کن کی وی 15 مهی داجی مفتشتانا دیتن yani aynı bira da kuştun em bejin evni FETÖ'cü tü İngiltere ile Amerika ya da İsrail ya da Çin ya da devlete kadını ne hatı bun evna ji dinari mebun akrabay mebun havale mebun yani hatta beriya 14 17 Aralık yani devlet raji yek tıxefti. Hatta Serok Omar گوه چه خاصی منه داوه
yani wana jî ew jî wisa bawer dikin. Yani ev jî nav milletê me bûn. Belê yani zarokê me bûn, birayê me bûn. Ama Hin hatin xapandin em bêjin, hinek jî bixwestina xwe bi dilxwazî tevlî vê meseleyê. Belê demê berê ji got yani bê Amerîkayê ti tişte nayê pêş. Ez bawerim ewnê serî jî yani ji Amerîkayê re xizmet dikirin, ji dewletê mezin, şeytanê mezin re xizmet dikirin. Ji yani wan dewleta daha zêde bikin. Wan dewleta armancê wana çi bin, hesabê wana çi bin, xwedê hesabê wan serê wan da her şîne daha yani wan hesabê wan bîne cî. Belê rast e mamoste. Me behsa xapandinê kiriye, ez dixwazim ji mamosteyê me vê bipirsim. Mamoste mesela çûne qadeya tabii leşker hinek jî êr bûn û bi rastî jî heya wan ji meseleyê jî tune bû. Dema we xwest ew teslîm bibin, xwestin çekê xwe deynin li hemberî we em bêjin tevgerê wan çabû, millet çawa xwedî li wan derket, ji xwe digotin werin û navê me ne teslîm bibin. Yani ew leşkerên ku hatine xapandin ji bo ad bêjim ne ê ku bi dilxwazî êrişî millet kirin. Tepkiye wan çawa bûne maç merak dikim. Tepkiye wan deyip yani em beraber masum tiştî er bi xov meze kir. Hakikaten jî yani geldik milleti ve hocayı mena mesela tiştî ver askeri kurmaydan hevale mena evcü mer aynı soru sormuş kir. Go yani vakit biraz zulüm nekirim ya da tamam kavga nekir falan. Tiko ev bu yani bi xov yani birey men evci yani zaruri men yani işte gelime de yani ev belki İbrahim Burhan Jugo hevali mev evki mev Cirane me bun, haroke me bun. Teyb ev men berako tfangi xebede mi? Yüji hani ver tfang çevirmiş menekir. Xwedê ez boî dem vê şevê xwedê her tişt teslim girdi. Siv mera ev imkana sağlamış kir. Mesela vakta ku em çûn ber tankê ev ber derî da tankê da ku ev erhew tifang ev yani çente gule avt hava me vera go komutanı tabii komutan esas zalim komutan bu. Got tişkiver neke. Yani hındır da belki niyatavi teslim bim ama komutanı tabii vera kızmıştı vera yani tabii de dağıydı hers gibi. Hers gibi. Ve belaviş yani mesela ve şevi cem tankı sakinin çantan havalayın. Havalam go te yeki go ambi tanka bir şey ötüne. Yeki go çerdi ki ya tanka ya millete yani bunga zararı bedi. Yani herkes bu vaka bakıl hareket dikir ki yeki tişki xrab go hele bir sakın bir dakika yani bu dakika tabi ya millete yani ya gelime yani ben askeri komutanı bana xeyirna xwazin bana zulümkarın ama ve tankacı ve askeri erci biraymenin tişki var bir evki da bim rahat der bazı carcana. Yeki go yani hakikaten go emi takip bir şey ötinin go abi takip bir şey ötinin hem evki pen millet zarar da yani çünkü derda 2000 saat millet der ki yek şey tanka ya mecre ya vanların ko hem geri joan şva birine belavici az ve şevi per merhevun per bakılhevun yani de mezhebi ki ya van çıksa ki veri berat belki muhatap nayri ama hadi bir dakika herkes rol evkir başkır millet yardımcı dikkat mesela ev şey askeri da emekli olan milleti ve cev mera dugot mesela derbazı ve elavun hakikaten ki daha bir sekinin daha rındı mesela yani münasına ki ama mera diyor ki derbazı ve elavun daha rahat bir mesela hatta hani deri genel kurmay için onur da çatışmacı yani denge tfanga falan filan değil çen derdoran bir sahav ketundur ji qarşıya da gule davet. Mera go belli yani emniyet ya askeriye bu derbaz ver kabı az zanım hani hatta peşer yani vekidin de millet hem Abdullah yardım kır hem bir cihati kad düşü belavici mesela
Meyraniya gel her dakika belli dikir. Ku yeki hat evk bu halimin mesela evci yaralanmış bu. Ku ez hal lavkhalhem hem gulla avıtım hem dağılmış bu. Halimin hatta hani Hızıray derbaz bu. Benigi bring bu. Gom hatta da fark nekir. Gom çen tane sana yardım kır. Dayı ki go hani konate na çuğita bir belli ki falan. Bu müvede 2 saat içinde fark giriyor. Yani bu berinamın verinek vekte ve İbrahim'in evkir vera yardım dikir. Bela bir şey az boydum. Mesela ki kısa kese ve şevi şerefik bir yadmere bu. Yani herkes yardım dikir ve boydum ejarjaram doktoriye de verge, işte zor da verge. Ki bir işe başlardı kebe mesela. Bir ameliyatta ki kanabike. Mesela van millette kanak bir evkal bir cenga kazanmış bir ke. Ve şebi çok şükür ve der ki bu şahit bu. Millet ki pir zaftı, millet ki pir cesaretliye. Xwedê cardîn ku ez dom ku cardîn veser edeceğim van millete cardîn bir destixe bir cengi kazanmıştı ki. Millet careke diye bu an hesta der ki öyle orada ma mijar velatê me ye qet kes tişek fikrin o sama muslim bejin herkes be bila velatê me serf keftî be bila velatê me nekeve destê xayina cekî kum pê de herin tune newsa em li hemî penabera xwedî derdikevin lê Türkiye me çinep ku de newsa divê velatê xwe xwedî derkevin. Ev tişkî pir yani boy herkes her millet ke nasip nave. Yani boy jide mesela hani bela Suriye jî mesela ku me ev jî dî yaşamış kirin ku devlet te tunse ku millet te berhevdû nasekinese herkes tere zulm dike. Yani ku ez boy xestaxane bim naxwaşê Suriye dağıtın kimliya me hey sosyal güvence me hey te muhanede tere ez naxwaşê me hev ji Helebê uluslararası hukuk mezunuyum. Yani avukat bu. Temi vera kısekir go pir zora müterre. Mala mütünün, işa mütünün nizam zaruri münakabede kaşeykin ve istirahat çavi dağıt hakikaten tişki bir zor bu. Bu ez Halebi malam belliyu işim belliyu zaruri münav evkide yani ver güvenliği da daha rahat bu. Düşünmeti dağıtın. Bir dakika go naka malamız Antalya az Ankara'ya mı pereyim tünün az tera yani zora kapır düşü. Evgam diye yani mala bavi mala merane falan. Hakikaten devlet de millet de mala da tünse hele zarute hense evci evkidesi desti düşmanın da verse daha pırtışki zor. Tabii. Velavici hani millet belki Çanakkale'ci Kurtuluş Savaşı ya ev keda değil. Yani va işte zulma milleti kafir. Yani ev herkesi de. Tabi ev keda hani Brahim Burhan Jugo bela teşya darbe var da mesela Apim'in dugotun boy Adnan Menderes mesela. Yani milleti irade sahip mesela. Yani bu tara tişki xrav gotunse kutera yani millet kira tuksa Mekke tu cehd Mekke yani bela belki eci vergudari dikim sarık Umar tişti ku vi millete ragu ki vera zulm dikese dengi xedar bxinin tişti ku mali xeyna nasıl yani ev ruay kase ki vera zulm dikese ki vera zorbalığı dikese ev millet ise gevder kevinder boy yüzdüm Xwedê razı hakikaten meranik lideri pir mezin kiri. Yani belki dünya tarihi de ya hele bir sekin ve şava hele bir sen bezekin du sen bezekin hele çerbekin belki ve evcu ama yüzü xara yakışmış bu. Yüzü go ezgelli brader kevinder Brahim go az boydu mesela Şırnak'ı deniz diye mesela vakti görüntü izlemiştik.
Gundi tevef mesela. Yani tişki bir mesela hani ev kısa insan geri danek eve. Yani kısa bir kişi kesin kanı. Yani de serukume go ser milletike katışki nabizim. Yani boyucu ev cesaretacı milletçi dünya tarihi de mesela az jarjan çum toplantı doktori yurt dışı herkes mirade zane az gazime ya on çerdik yani çıtor bu mego ev şeref yameyi az bıçavi şu çıtor yani kısa Yunancı duruşu Yunancı haskan ev şerefacı serme buna yani hani go haskan vancı yamı buna Bu bak kısmet demişsin. Ben kısmet değil yani Suudiye ve yeketken. tabii az boydum hadi ve şey bir sofra rahist bu ki var eser sofrayı ben şeref yadı tek tabii şartavici geldi heri cengi yani diğer heri ber milletihe boyucu az her zaru kharancı diyorum herkes diyorum şeref vattaku evk buse zorluğu ise geri meranatındaki ve Xwedî ji xwe verdim yani yardıma Xwedî ne sıkıntı ne bu. Xwedî ji pir yardım kir ez boyu dem yani herkes yardım kir. Xwedî herkesi çetirine Tabii. bizne. Yani bu yüzü tişki yani bir şeref xwe zarı xanadım ku cardi musa cardi derkem. Başa em bejin ew şeref bûye qismetê ve Xwedî bu şerefê û zarokê we jî bêtir çabikê. İnşallah tişteka sana be nasip. Bugün inşallah tişteka sa carket ne şey. Na inşallah çere betene mgo beş çabikê rast belaş Da xwecek mi ev pir sermeda emeği jev ve juhe doktor mi arkadaşımı hoceviyu ku ez işte birindar bu ketim ameliyatı söyle derbaz bu duruşun da evkir sermi biz kısa dikirin hoca mezen verin tek kelime rago işte ku nasip be guaz şispin salime ev hakikaten ilim irfan ki işte ver imanlıyıcı yani bir kalendere go evlat yani meraver go ve işe nasip bir şey. Ve bir khast para nasip bu. Geri demek insan pir bixwaze. Eski spin salime mera nev nasip ev yani geldik ver mücadele derbaz biye. Ger insan pir bixwaze vaqta ku ev bûsejî meydan ev bûse te beklemiştik ese tabii meydan te beklemiştik ese geri tuj ne bitirsi derbaz meydan evi xwedî çi tera gotîse ev doşwe. Evet bebeğim. Mamoste Abdullah Ergül mesela şeve gelek jinjil qada bu vejhineki baskır jineku derketin ser embejim kamyona jotun jineku xolber tanga direşkirin liqade jina vereki ke çava nişanda hanek jen bahsettim vak mesela Çanakkale çava jine vi zamani alikariya wankirin roja pazde tirmeji gelek jinemel qade bu nefsa derketin peşiya wan leşkeran wan khainan u wan gülleyan tekoşneke mezin nişandan liqade roş çava Evveli vallahi ja birayim. Peki Abdullah tabi şiire çizine tümere. Şiire çizine tümere. Birayim bu hani şerife bacı nizam çok gut. Hakikaten jineme 100,000 katı merevan bu merevan kaynan bu. Jineme o şef yani görüşkiyan kasa bu. Hem jineme hem de bun hem bab bun o şef. Yani tişteki mezun bu. Hadi kavatek da bu. Hadi kavatek da bu. Vallahi mina şehran bu jineme. Jineme mina şehran bu. Ya dadım kadına en pişi. Çünkü en pişi çünkü tüven mi? Ben gayet berçavi ona ya. Zivermek koştum. Tırs ona rajdım. Tırs bu ya. Sadece meyran tırsınlar bu. Bu meydanı ki he bu. Çikese ha bu. Jin zarok mezen dostsa bu. Jo jineme zaten o jineme elhamdülillah. Evla bu kadar on serseri mekimneki. Evne be emki raşti. Hadi o serseri mekimneki. Jo jineme hakikaten ne şevi jinemeci cesareti ki gelek pürmezin dana nişaneme
و نواندان مزعف دیتن و تنه سری خو راکو داری سر پشتا خو هل دابر مجینه که سادی تا Birinden rakırın. birinde rakir abi de sar pişta خو دام ki milletaş desta rakir birek Ez biray xerabim, ez vaqta ku mavajdi çun nexweşxanî pêşta keçik te bavê xe, keçik ji birîndare, bav ji birîndare. Millet gelek birîndar xusramizekî nasıl Temize yani ku em meze bikinse ya çişi haş diyorum. Çişi bir keçkaz beder kayı. Keçik bav xera diyor, bav o diyor. Velat ya mene gere ev vanda bik em kazanç bik. Yani mesela Ev dikim hest bere çebune ne misin? tabii ez bu şahit bum. Ez de vakta ku tetkik dikin işte röntgen çekmiştik ama bir sırada beklemiştik. Medik keçik yani der orada bir saniye. Bavi çel 5 saniye. Yani bavi serika birindare keçik şahit daha evkesi bike. Ber bavi xesekiniye. Bavi qemetirse em kazançtık. Yani boy hani sev mertune hani em sev evgide jinjiler ki zarojlar ki herkesler ki. Suriye afu bike demegu jinjine şehre çijine çmire براستی د دیروکا دنیای دا تاریخی دا جی افتشتا هیا مثلا حضرت مریم جن بیه اما د تاریخ دا ناوی خدای نویساره حضرت آسیه جن بیه د دیروک دا ناوی خدای نویساره نها اوا تشتانا yani جنتی مرتی تنه اوا باغلی از چاوا بیجم باغلی فراست انسان عقل انسان کار انسان جهات بونا انسان عقیدت بونا انسانه نه کو جنتی مرتیه از وسا باور yani baweriya hem heskirina welat hem serkeftine hem bejin hem dert kevin peşne samam Kuşkamın kusuriye afu bike doğan cüceloğlu xda rahma xole bike de beje ki de be diyat etene be kesit etene rast eji de bejim ki welat etene be tüciyet etene rast gavadını mamostaji go avi Suriye hattı bu براستی yani مرفچقا خمگین ده به نه و ساچقا به درد به تو حتی آنها تجیکی ولاته کی ت yani te karkiriye te xabti te aniye akrabay te hebiye merufay te hebiye dora te cinare te hebune nivi yan hatiye kuştene yan sakat buye yan ketiye bindes bune yan ketiye hapsu zindana vaki dineji hatiye vreki ketiye hisirayi ketiye belengaziye ketiye bizmani Türkiye ketiye mültecitiye براستی yani şart evana zahf zahmete zahf zore gelo ve çuya ditiye kajgi wana ji kotida jiyana xdam dikin xaniye wana mali wana xarine wana براستی yani devejin ya 3. dünya insanı evna şey 3. sınıf vatandaş xode evana yani evne ko hat kevin mültecitiye be vi ali kariyani ko ji be devlet deminin be vatan deminin be ji deminin evna dikevin 5. sınıfı yani de sınıfa 5. derbastı ben sadece jibona ku Xudayt ala ona koştumun diye devam dikin jiyana. Bedir rasta. Vaki dini yani zahmete disajiye de bejim devlet atetine be ciyetetine. Ciyetetine. De kesi bir devlet nek. Amin inşallah. Devleteke be adalet. Amin amin devleteke be adalet ve demokrasi ve Türkiye ceki hem be adalet hem be demokrasi hem bejin xayna şoxwas jiber vekiji demokrasiya metek bebin. Zaten dem serketin. او براستی او باوریا مداتنه بیا شوا ام در ند کتن یعنی مجی کو نظام بیا اوا قلا yani Türkiye buye civarı mazluma civarı ümmeti به hükümeti devlet pişi devlet 2000 sala 2000 pişte de dinher tişteki sa yani hebeci kemasiye zaf kemasiye heye eva باوریا به مداتنه بیا امج در ند کتن bu da şer'i wana çadekim bira keyfa wana rastı بله yani mebwi mazlumetiya ümmeti rumeta ümmeti me wasa bawer dikir ki ku em deketin me eva serok umara em pey sekinin em peş sekinin leber sekinin me go em vi merfi vi zalami kesinlikle kesin em nadir. O millet ev xalas kiren bejin. Böyle hesabı me derde me eva. Ya hatta kıyamet iş devam ki. İnşallah em bejin careke divan roşu olsa em nebinin. Ne ona az bawerim ona adi yani iyi bitirsin.
İnşallah bila bitirsin ve hev tiştekü sabe diroka Türkiye'de devam ledinlerin derbeklik jarapek. سريدا اشترى جو فرعون هبه موسى عليه السلام جهه Rast. نمرود هبه إبراهيم عليه السلام هبه فتو هبه أردوغان جهه İnşallah emi biser bikevin her tem emu sabecin tabi bu şeve de pazletirmede ceki giringci TRT bu henekli bahsavi bikim dimen avi cemi benim ser ekranı levra xostin hemra gahandine bedest bixin xostin danezane ki ev bixoy bixwanda le paşe ka telefonek fermandari wan rahat u devjive ki jiberdan çubul TRT çi qawmi dimene veteri emle binerin paşe mesere şiro bebik. Bi kuştinê tirsandin derew gotin. Eğer karşı olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. Lûleyên çekan dirêjî xebatkarên TRT kirin. Di şeva 15 tirmeyê da hedefeke ewil a darbekaran kampusa TRT ya li Oranê bû. Saet di dehê varê de hatin TRT. Di hedefa derbekaran deh ewil rejiya TRT hebû. Bi hinceta ku çar endamê rêxistina teroriya DAEŞê ketine nav personelê TRT û gotin. Em ji bo evlehiya we hatine vê derê. Destê personelên kelepçekirin û ji bo danezana derbê xwendin bidin ketin tevgerê. Hatin ketin koridor û rejiyên TRT. Gotin ku çar endamên DAEŞê tevlî xebatkarên TRT bûne wê êriş bikin. Qaşo hatine ku ewlehiya xebatkaran biparêzin lê derew bû ev yek. Ji bo ku danezanê bidin xwendin ketin koridoran. Serkêşê derbekaran Ümit Gençer wê danezan bixwenda xwe amade kir û uniformeya merasîmê li xwe kir lê telefonek jî rahat û dev ji vê biryarî berda. Di vê demê de leşker ketin stüdyoyê û bi darê zorê bi pêşkeşvana TRT danezana derbeyê dan xwendin. Derbekarên li qata ser stüdyoyan bi zorê tîjeyên Karaş li maseyê dan rûniştin. Saet bi şev 12 û 13 da bi zora çekan weşana zindî dan dest pê kirin û qaş û danezan dan xwendin. Serokkomer Erdoğan duan deqeyan da bangî gel dikir. Ben de şimdi milletime çağırıyorum. Ez bangî gel dikim. Werin qadan û em bi hevra li qadan bersiva hewce bidin wan. Bi milyonan kesan guhda banga Erdoğan û daketin qadan. Kal û pîr, xort û ciwan ji bo ku xwedî li TRT derkevin reviyan kampûsê. Ew kesên ku wê şevê xwestin ekranên TRT reş bikin bê ceza neman. Serhengê berê Ümit Gençerê ku danezan li ser ekranên TRT da xwendin, ji ber sûçê binpêkirina sazûmana Makezogonî cezayê heta bi hetayê xwar. Albayê berê Muhammed Tanju Poshor ku avaya TRT dagir kir, cezayê heta bi hetayekê du qat girankirî xwar. Melewe roja reşem bejin cekşeji TRT bu helbet xostin ragahandin jî bi dest bixin û li vê derê danezanekî bidine xwendin helbet yek dana xwendin jî lê paşê gel TRT jî dîsa em bêjin mala ava hatin bi hewara me ve wê şevê em hemû li vê derê bûn em jî şahidê wan bûyerin ku TRT pêk hatin bûn carekê dîm spas dikin ji bo millet ku hatin bi hewara me ve jî û ew roja reş bû roja yekîtî û demokrasiyê spas dikim ji were ez ê dîsa berê xwe bidim mêvanê xwe di vê roja demokrasî û yekîtî de mala و آوا کون هاتن و شاهدی وان بیران وان روزا وکر برهان ارچتین مالا توا سپاس کم کد بشتاری و شانه بود. جوارا سپاس دکم جو برنامه وارد آیا هفته را اجازه سپاس دکم از وی قصه دیپنوتیجی بیجم پاشه درباس بکم براستی وی 15 ترمه یعنی 15 تemmuz'e دکن که تخن روزه که وک یعنی قهرمانتی نده تخن روزه که sıradan yani herhangi bir تخن o sabıkın براستی ایرو کاریمیش ضعف بو صرف وی روزه از عزیز بکم بخو من عزیز روزه جبر وی از وی روزه daha عزیز بکم لما از هاتم برنامه مکاری خویشت از هاتم بوم نیوانه و مالاوا و زف سپاس کم شواره مالاوا جوا لورا ببیر آنینا وی روزه جی گرینگه چاوا وی روزه مل دموکراسی خو خودی در کتن دویم ببیر بخونج بو نفشی پایمه ده هاتن زانبن کام مسئله چی نوسا افجی دیسه لگورمن گرینگی اوی دویم هیشبن و کار خدای سکناندن مالاوا و سپاس کم جاره گدیز بیجم جستانبول عبدالله ارگل غازی ما کو بخوا گله کالی کاریا بریندار اجگریه او بخوا بریندار بویه مالاتا آواز پاست کم جور حیا ورتهات او روز مره جاره کدی او دمن به ايش تلبر شروع وکر از گلکس پاس کم
مالا و آبا خودش و راضی به و از دعوت افرا کرم جبوی حنیفه ابلا خوش کامنا حنیفه خودش راضی به از دعوت کرم جوار گلکس پاس کم اجی مدوی اجی تشتک بیشم هم ترکی بیشم هم هل بتكرم کردی بیشم از پیشی ترکی بیشم Kürt ondur, Türk sodur. Mayamız İslam, hamur olmuş, birlikte yorulmuşuz. Allah'ın izniyle bizi kimse ayıramaz. Eca kurmancı bejim, Kürt arvane, Türk ave, mayama İslam'e, en bine hevir, tevhevketine, Kudret-i Ala, izni Kudret-i Ala, tikez nikare, قوات تكسي ناجيجك وش مجهب بك كاس نكاري مجناب هف ام بجن در خیلی ورا آخا ما ولات مم حمل یا خودی درد که طبعا جارك دي سپاست کم مالا آواد و چند دکتر ارکان ölçücü oldu اونجی بخو هم شاهده و روزی هم غازی و روزی نه مالا آوا هم آلیکاریا ملت کریه هیچ اون آلیکاریه دکن گلک سپاست کم بشتری و شانما بون و اوروج به بیر خسته گلک سپاست کم خودی جرازی مالا و از قصه کار anekdot olarak işte bir an bakınsa Cardin'de gelemi bir an nekin per şehitenin per brindarenin belavici gelen bir an nekin timi hem zaroy xanam milleti xaraji emeviyan bözün ko derdime evke yani bu İslamlı ve derkada heyse hazar salil berkay gerek em İslamcı şeref bun ev şerefacı gelime timi lazım boyucu gelem timi şarbun مبدو راجي yardımcı mı inşallah. مريم وان رجع جبوا نفسي بيخ مرة كورن ام ببير بخنا وساموا ميراثك جوان ربي لنج بوزارو بخوا كو خودنا كي احتمال يعني بشتي چند سالات تشتكو سبب بلا اوجي بهمان هستي بهمان قوتي ولات ما خودي در كبن باي مريم بيجن مالا وحميا ناباد و رجع يكيتي وديمقراطيته لقال هبدو ما ابروج بهبر بيروسكر از گرك سپاس كم جبوا وجي ونجي tabii ki parça ki برنامه امنه ام بيجن TRT مال ملت سپاس كم جبوا حميان روجاوي 15 ترمه ديمقراطي و يكيتي سر خيره بيزي بيجم دورا اديج بوما روجك سرکفتن و سرفرازیه دستران مده جیگرتیه ادید بیرانی مده درسم مده دگلک موتیفانده امی و روزا پازده ترمه ببینم جبر وجی امی جی بری خو بدن دنگ بیجان چوا او روز دستران خود سترینه به دنگ بیجی خوانین زمان کام گه بدن و بخاطر و روزا خوش بمینه صبح ما ساعت ده زلفه داره بخاطر زدلي أبدر رايه